Reka makuru yacu tuyerekeza mu karere ka Gatsibo. Hari umugabo wo mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo uvuga ko amaze amezi 8 mu buhungiro n'abana 4 bitewe nuko ubuyobozi bwashatse kumufunga bumuziza kugurisha inka yishimwe ryuko yemeye kurera aba bana 4 ndetse akaba yarabareze neza. Bivuze yuko rero yacitse cyangwa yatorongeye bitewe nuko ubuyobozi bwashakaga kumufunga bumuziza kugurisha inka yari yarahawe muri gahunda yo kugira ngo arere bano bana bakure kuba ari we muntu wari wabyemeye kurera aba bana 4. Turaza kugaruka mu karere ka Musanze Gataraga. Abaturage basanze umugabo w'imyaka 38 yapfuye, iruhande rwe hari icyuma ndetse n'umupanga, ni mu gihe nta maraso bigize bamusangana cyangwa nta bikomere bigize bamusangana kereka ibyo bikoresho bya gakondo yari afite mu ntoki. Amakuru yacu nanone twaza kuyerekeza mu mujyi wa Kigali, ariko mbere yuko tubasobanurira ano makuru kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mugiye kubana mwana makuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abanze ku mazina ya Kidasamura. Nimbere ubwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo amakuru yacu tugiye kuyahera mu karere ka Gatsibo. Umugabo wo mu murenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo avuga yuko amaze amezi 8 mu buhungiro n'abana 4 bitewe nuko ubuyobozi bwashatse kumufunga bumuziza kugurisha inka ishimwe ryuko yemeye kurera abana 4 bose ndetse akabarera neza, ariko akaba yaratorongeye yanga yuko bamufunga aba bana bakabura ubitaho. Bivuze yuko rero yatorokanye n'aba bana 4, ubu ngubu akaba akibarira. Nibwo yasabye itangazamakuru kugira ngo rimurenganure. Ni mu gihe itangazamakuru ryamurenganuye, ubu ngubu yasubizwe mu bye cyangwa yashubijwe mu bye cyangwa ahitwagwa cyangwa nkaho yabarizwaga muri rusange natiriwe nce muri byinshi. Bivuze yuko rero uyu nguyu yashubijwe mu buzima yahozemo. Bivuze yuko rero n'aba bana 4 yavuze yuko azakomeza kubarira nk'uko bikwiye. Ubwo makuru yacu tugiye kwita tuyerekeza mu karere ka Musanze Gataraga. Abaturage basanze umugabo w'imyaka 40 hafi za 30 yapfuye, iruhande rwe harambitse icyuma ndetse n'umuhoro. Bivuga yuko yaba yari afite ibyuma cyangwa yashatse kurwanya abantu bakaba bamutsinze hano. Bivuze yuko ariko uyu murambo ni wakomeretse nta maraso. Bivuze yuko yashobora kuba yanizwe bakaza bakamujugunya hano ndetse bakamurambikaho bino byuma kugira ngo bayobye cyangwa bajijishe uburari kugira ngo inzego zitaza kumenya ibyo ari byo. Ariko abaturage basabye inzego zibishinzwe kugira ngo zitangire iperereza barebe urupfu rw'uno mugabo. Bivuze ko rero RIB yatangiye akazi kayo kugira ngo bashakishe ababa bishe uno mugabo. Bivuze ko rero murabizi yuko umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko umuntu wese uzakora icyaha cyo kwica cyangwa ikindi cyaha icyo ari cyo cyose, niyo mpamvu RIB yashyizweho kugira ngo izajye kurikirana ibyo birego. Bivuze yuko aho azaba ari hose RIB izamusangayo akurikiranweho ibyaha ashinzwa. Noneho mu mujyi wa Kigali hari amakuru menshi atandukanye ndetse harimo n'ibiza, harimo n'ibintu bigendanye n'imisoro n'inyungu. Bivuze yuko rero hari ibintu byinshi turi bugarukeho hano mu Rwanda cyangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero kugira ngo wumve ibiciro by'imisoro cyangwa yongera agaciro ku misoro, bivuze ko rero ikintu cya mbere ugiye gukora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbasigiremo umwana asigare abahereza ubuhamya cyangwa asigara ababwira ukuntu tuzajya dukorana mu mikoranire yacu. Ariko ikintu cya mbere usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo I'm fine. If you would like to see me in other videos of Kidasamura Rwanda TV, I may like to present myself before I say other things. Hi guys, my name is Cyubahiro Elite. I'm from the country Rwanda, and I like my country so much that it is even in Africa. So guys, I would like to ask you that I want you guys to like, subscribe in Kidasamura's Rwanda TV show, and make sure to hit that like button and notification bell. I hope you do it, because if you do it, you'll have a good retrieve. And I hope you guys who are watching here, if you are new to this channel, just hit the like, subscribe, notification post,
and then you're okay. You are always enjoying our videos. You're in our videos. You may either search us in TikTok or YouTube or even other things. You may find us in any kind of apps. And you guys, make sure you like and subscribe so we can get over too much subscribe that they cannot read it. So you guys, if you haven't subscribed or like or even hit the post notification, I hope you do it today. 7th August, August. I hope you do it, and I love you all. Ciao ciao.